Tissoħ tal-ħidma tal-Europarlamentari Laburista Joseph Kuxkiri din id-darba biż-żjara fl-Emirati Arab Magħquda bħala parti mid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew illi tkellmet mal-Gvern tal-Emirati. Kuxkiri kellu laqat ma' diversi ministri tal-Gvern mal-Ispiker u membri parlamentari tal-Kunsill Nazzjonali Federali, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u persuni oħra fil-qasam tal-kummerċ u l-enerġija sostenibbli. Saru wkoll laqat importanti ma' rappreżentanti ċentrali tas-soċjetà ċivili. Matul din iż-żjara ġew diskussi wkoll il-kummerċ, l-enerġija sostenibbli u rinnovabbli kif ukoll ir-riċerka u l-iżvilupp, l-edukazzjoni, l-infrastruttura, ix-xogħol u l-ekonomija. Ġew diskussi wkoll ir-relazzjonijiet bilaterali u ekonomiċi bejn l-Emirati Arab Magħquda u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, flimkien mas-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani b'mod partikolari wara r-rebbija Arbija. Fost l-aktar żjarat importanti li kellu Joseph Kuxkiri kien hemm żjara fl-Università ta' Zayed kif ukoll fid-Dubai Electricity and Water Authority, il-Ġebel Ali Frizon u l-Masdar.